vitiligo challenges twine ecyo kubanza stigma abantu no stigma iwe wenga niwe abantu baku discriminating bakwa bakwitantara wachire abantu tubine murumu nawe atmatene kanije nije kurundo murumu ngaha hatayari nije ndukushanturire wagira ati numanya umuntu najya togo bamureba naza akora iki nayuruse abantu akoze twakukimanya umunana teka utinka mpamuro so people are not employed abachara kuchikushika abana babishi nico kureba kashara munagira nti nagizire cyarengeje kanzari ninje kugana no kurugoye nkajanta ebe nara birimo hatereka ntambiri abandi bantu batakabira bamo abo kuba n'umuntu ko bari yatari umwana w'umushiki icyo kubanza n'ikibanza cya affecting umuziriwe ono mwana wanje arashwerwa ono mwana wanje araza nkai wakireba umuzire ananga na ba affected umwana affected abantu mu ishomero nyine I normally do outreaches nizo mu mashomero abana bo kurwara vitiligo baba nanka abana babetaho no mwana batweta amazina rebo gukwakusha ogumabara ogunashananke kweta amazina aine bitiro kwakusha nashananke nka gilafe wachireba entwiga entengobe you know all those names nibyo bakutweta wachireba hato umuntu nebetari umushango gonko kujoti ma vitiligo timburuire ngo waragaho wabo hapana bwereta konka abantu tubakaba hamurumu abantu babasosora wachireba nico nagambira nka challenge hato umuntu kwakuba ninjira kushigambira abantu umuntu no wene vitiligo was a common relationship sometimes abantu bajine ne basaba betara hamisho konka hato umuntu mushaka yajata no ribanye n'amabaruku atumushije ati ngwenda garebe di hashora hedingura kuma no